kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse. Bibiliya yavuze ngo kuko Dawudi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, kandi mu gihe cye arasinzira. amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira. Ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Ashirwa kuri ba sekuruza Arabora. warangize arabora. So umurongo ukurikira. Ariko uw'Imana yazuye, ariko uw'Imana yasuye ari we Yesu Kristo narakabora. tarakabora. Abandi twese tuzopfa tubore, ariko uw'Imana yazuye tarakabora. Intego gusa Paulo yandike rino jambo kwaro kugira ngo abamenyeshe kuko umuntu wese wabzawe kandi ufite uyu mwuka azafa yarangiza akabora. Ariko ashaka kumenyekanisha ko hari uwapfuye ngo arangiza arazuka, kandi uwazutse ntazigera abora. Uwo ni Yesu. Yashaka kumenyekanisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Gukorera Imana mu gihe cyawe, Imana ikeneye ko tuyikorera kandi mu gihe cyacu. Bwana asifiwe. Reka mbabwire Dawudi kwanza uwo ari we, nindangiza ndavuga umwanya mutoya. Dawudi yari umwami wa Israheli. Amen. Dawudi yari umuyobozi w'abantu. Dawudi yari umuhimbyi w'indirimbo zihimbaza ziramya Imana. Kandi Dawudi yashakishaga kumenya gukora icyo Imana ishatse mu gihe cye. Ariko semena amina, Bibiliya iravuga ngo semeni haleluya. Haleluya. Ko muri hasi cyane cyangwa nagiye hejuru cyane ndabasiga. Ariko Imana ingire neza uyu mugoroba. Noneho twirwanye n'abacu baturangize baratubwira ngo tuje kuruhuka. Kuruhuka nabyo ni byiza bacu. Noneho ngo nduhuke mwuka wera aranganiriza. Ariko Imana izivuga ba. Kandi noneho yaje kuvuga ikamiza n'undi muntu. Abantu banga abantu kuriya mufite ibibazo. Kuko tuzohura na Yesu agenda uke n'amaguru ngo narangiza kubwira ngo ni jewe Yesu wagupfiriye. Yesu uzomubona muri njyewe. Yaravuze ngo nunyanga uzoba umwanzi, nunkunda uzoba umukunzi. Ni itegeko ntabwo ari uvuga ngo ni ibintu byo gusama. Nimba unyaze ntukunda Yesu. Ndiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya yavuze ngo Dawudi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza ngo arangize arabora. Ariko uw'Imana yasuye tarakabora. Semena uwo data yasuye ari we Kristo tarakabora. Nta gituro cya Yesu. Igituro cya Yesu kirarangaye. Igituro murakizi. Haleluya. Igituro murakizi. Imva Yesu iraranga. Imva ye iraranga. Ntabwo akiri mu mva yarasutse. Imva ye Dawudi ni umugabo wakoreye Imana. Bibiliya ivuga ngo yagaruye icyubahiro muri Israheli igihe ngo igihangange Goliyati cyageragezaga kwica abanyesiraheli. Ngo akabyuka mu gitondo akava ngo niba hari umugabo mufite ngo nase niturangiza turwane. Ngo abanyesiraheli bose ngo kubera ijwi ryiwe gusa ngo bakinjira mu myobo mu ndake. None ngo arangize Dawudi yiberaga mu ndaro. Buriya umuntu w'umushumba azasa n'umuntu uciriritse, kandi kura n'abaciriritse. Umushumba usanga afite ikibutura gicitse, sivyo ko n'uyu munsi abantu basigaye bambara imyenda icitse. Kandi kera ubu hari abantu bafite ubuhamya bw'uko bakaza batera hano inyuma gutya bagatera ibiraka nk'umunani. Ariko ubu nyine usigaye usanga ipantaro yaracitse, zaracikaguritse hano, kandi zigahenda kurusha inzima. Nicyo kibazo dufite muri iyi minsi. Semeni haleluya. Bibiliya ngo Dawudi ngo ari mu ntama zase ngo agahimbaza Imana, akaramya Imana, akavuga ngo data we niwe gusa, niwe mwami wanjye. Bibiliya ngo idubu n'intare ngo zikaza zije gufata abana b'intare ngo akayifata ngo akayitanyaguza. Umuntu atabanyaguza utuntu tworoshye umwana w'intama. Semena amina. Ngo agahimbaza Imana akavuga ngo ma, none ngo atangira gutahura avuga ngo ma
wandinze wabanye naje semena mina ubwo intare n'itubu zanteraga ngo nkazifata nkazitanyaguza ngo nkazaka umwana w'intama semena mina amen ngo ageze ahandi noneho ngo asanga igihangange Goliyati ko kiravuga ngo nimba hari umuntu muri mwebwe w'umugabo nasi ngo atangira kubasuzugura ngo abasuzugura n'Imana yabo. Dawudi aravuga ngo ubwo ageze no ku Mana ibi noneho sinke byihangane semena mina amen muzamukora mu gihe cyane mugwane n'Imana ishaka. Bibiri avuga ngo semena haleluya ngo icyo gihe noneho ngo abwira abantu aravuga ati uriya muntu nje no mwica kubera kuko buriya iyo abantu bafite inkuru nyinshi hakaza inkuru isa n'ishaka kubatabara izayumvikana cyane amakuru yamagenda kuri sawa ati hari umuntu wavuze ko yakwica igihangange Goliyati baraza bati uwo muntu arari baragenda baramuzana ngo bakimureba gutya bamusuzugura ijisho aravuga ati Goliyati ni umuntu wamenyereye intambara reba ukunda aresha konyine reba birapima reba icyo umujyi ukora ingana warangize Dawudi aravuga kuriya ngana nyine semena mina uzasubona ikibazo cyawe uzubwira ngo kuriya kingana kubera Imana nkorera haleluya kubita kandi singihuje amina Imana ukayibwira neza ikibazo wakibonye ukakibona nk'ubusa. Dawudi we ntiyarebye uko aresha ngo arebe uko angana arebe intambara yamenyere kurwana iwe gusa yabonye aravuga ngo uyu munsi ndakugaburira iki ibisiga. Bibiri avuga ngo bamuheza imyenda arayambara yo ku rugamba ngo arangije aravuga ati ngo atambuke gutya arabati bisinabimenyere akora nk'umuntu wari uri aho ngaho wenda wari kuba amubonye ariko ufata uyu nguyu wacu kera utangiye kunanirwa imyenda kuko ari cyo ari bushobore none ngo arangize Dawudi ngo yamamanukana gusa n'agahago karimo amabuye n'umuhumetso. Ubundi umuhumetso njyewe narawuteye umuhumetso iyo uteye nabi arige witera hano uzengurutsa gutya wateriwe gutya kumvura ikubisana ngo niko bizabimera. Ngo aramanuka ngo arangize ngo akimureba aravuga se wagize ngo nakabwa cyangwa utuntu waje gutera gusa aravuga ngo uko nyine ungana ngo kwizera ko kwamubwira ngo kuriya ngana ngo namutera ndamuhusha. Umva ikibazo uzugitera ufite kwizera ni nk'umukozi w'Imana ukorera Imana. Bibiri avuga ngo semena amina waragenda ngo mare ngo Goliyati ngo amutera uducumu ngo n'amacumu ariko ngo ndiyamufasha kwa kuba kagufi kwa kuba gatoya kibiga isubizo kimwe cyo kutamufasha. Warangize semeni haleluya Dawudi ngo arazinga ngo atangira kubarimisha ngo abara Imana abara umutanzi Sawuli ukeye mpura n'umugabo ukomeye witwa Yesu aramba amahoro. Biravuga ngo icyo gihe ngo atangira kubara uburyo Imana yabanye nawe ngo ubwo itubu n'intare zateraga mu ntama ngo atangira kubibara avuga niwe wabanye naje wa munsi ngaruko yasa haleluya semena amina haleluya wa munsi itubu zarateye ngo ndahubuka ngo nyikura mu menyo y'itubu w'icyubahiro kibicaho uyu mufilisiti arakebwe uyu munsi ngo ndamubagira ibisiga. Bibiri avuga ngo semena amina haleluya ngo azunguza ibuye atangira kubara bariyo migisha nona Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe werekana ibyishimo bitangaza uzasubara imigisha y'Imana yagukoreye nibwo uzokorera Imana neza. Bibiri avuga ngo atangira kubara arabara ngo noneho arebye uburyo arimo gukora ngo aratanga nawe batese uyu noneho yagize ngo nakabwa yaje gutera. Bibiri avuga ngo akirikuye iragenda neza byakagombye kugeraho rigera kubera kuko ryari ririmo kwizera ngo rikoma neza mu mutwe aramwica ngo icyubahiro kigaruka kandi muri Isiraheli. Semena amina ariko nubwo yakoze iyo mirimo yikorera abantu ariko yarapfuye kandi yaraboze
ariko uw'Imana yasuye. Haleluya. ariko uruwa mbere Yesu we abagabo bararutana narabibonye mu minsi 3 gusa Satani arayamanika isi y'umwijima yose ihinda umushitsi barabasenya uri nyir'ubwenge ndetse n'iki uri nabo nyir'ugukomera niki nagushija uruwa mbere sanga bose nibavuge ko wera isasure naryo reka bagushime uruwa mbere. Gukorera Imana ikeneye ko tuyikorera ku manywa na nijoro. Semena amina. Reka bambwire gukorera Imana ni iki? Mvuga ikintu kimwe ibindi nzabivuga. Amen. Gukorera Imana ni ukuyumvira. Tuyumvira iyo duhamagaye. Bibiliya iyo usoma Bibiliya isivuga ngo Sauli ari wowe wari waje guhinduka Paulo, Imana yaramuhamagaye. Iramuhamagara yumvijwe. Iramubwira ngo Sauli undenganyiriza iki? Warangiza aravuga ngo ninde wowe mwa? Aravuga ngo ni jewe Yesu urenganye. Gukorera Imana ni ukuyumvira. Wirangiza iramubwira ngo uyu munsi wari mutoteza itorero, wari kugira neza inabi itorero, ariko none icyo nguhamagariye ni ukugira ngo ugire gute? Utangire uvuga ubutumwa bwiza. Hari twabiganiriye buriya Imana ndizikorana n'abaswa. Imana izikorana n'abantu basiko ari abanyamahame. Umuntu w'amahame Imana izikorana nawe. Nubona nta mahame ugira mu buzima uzujanwa n'abafite porogaramu, uzomenye ko Imana itagukoresha ko nta porogaramu ufite. Umuntu ukanagenda gusa nta porogaramu ngo agendere muri porogaramu y'abandi. Imana ndiyo gukoresha. Imana izikoresha umuntu ufite umurongo. Amen. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Bibiri ngo Imana iramubwira ngo uhere none nguhamagare kugira ngo ubwirize abantu kandi ugende mu banyamahanga. Yumva ijwi ry'Imana atangira gukorera Imana. Nukuvuga ngo gukorera Imana ni ukuyumvira. Ubanza kumva kandi kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Gukorera Imana ni ukuyumvira. Reka mbabwire uzi ijwi ry'Imana riza riguhamagara buri munsi rikubwira ngo va mu urimo, ariko warangiza ukajyinangira. Imana iraguhamagara. Habe n'uyu munsi kiraguhamagara kugira ngo uhaguruke ukore. Hari Imana yaguhaye kugira ngo uzikoreshe, ariko urazijyamanye. Ninga wa muntu bahaye itaranto ngo agenda heza abantu amataranto, bamwe barayabyaza umusaruro, undi nawe yamavuga ati kubera ukuntu uzi ko ugira ibintu uzushakishaho inyungu aho utagize, none reka nyihambe nindangiza zo nuza kuyisaba zogire tuzayimuheza. Warangiza arayihamba aricecekera, abandi baragenda zirunguka. Waze gusaba intuza aravuga ati nzi kuzi gushakira ahantu uri umunyamwago uzushakira ahantu hose, none itaranto yawambaye ngiyi. Aramubwira ngo ije inyuma y'umugwa wa mukozi muwe aho muzahekenyera amenyo no kurira no kuboroka. Reka mbabwire icyo Imana yaguhaye ni itaranto kugira ngo uyikoreshe. Nijyashwe riguhamagara kugira ngo uryumvire. Uyu munsi wa none umenye ko gukorera Imana mu mpamvu Imana ishaka nuko uyumvira. Amen. Haleluya. Samuel yari ataramenya kuvugana n'Imana. Imana iramuhamagara. Iramubwira Samuel ngo arangize akitaba umugaragu we, akitaba shebuja akamubwira ati ndakwitavye databuja. Akamubwira ati ntabwo nguhamagaye. Inshuro ya gatatu baramubwira ati ni wumva uwo umuntu kandi asuye kuguhamagara umubwire o karame mwami ndi hano nteze ico ugutwi kugira ngo umbwire. Warangize Samuel ngo abigenza kuko Eli yamubwiye. Buriya hari abantu baza basuzugura ba Eli ngo Eli ngo yageze intege nke ngo Eli yarashaje. Nubwo yashaje ashobora kuguheza iki? Yari afite ubunararibonye. Abafite inararibonye neza nziza nyine. Warangize nuko Biblia yavuga ngo semeni haleluya. Amen. Atukuzwe Yesu. Amen. Biblia yavuga ngo semeni haleluya. Amen. Ngo Imana iramubwira ngo Samuel we ubu nyine icyo ngiye gukorera inzu ya Eli, umuntu wese uzacumvisha amatwi azacura injereri. Nukuvuga ngo atangira kumubwira ngo uyu munsi wa none uhamagare ugira gute kumborera. Samuel yumvira Imana atangira gukora Imana. Biblia yavuga ngo uhereye idanu kageze Berisheba
ngo bimenyekana ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka kubera ko yagize gute yumviye Imana. Reka mabwire gukorera Imana ni ukuyumvira, kandi yaraguhamagaye kugira ngo uyumvire. Mwakira ijambo ry'Imana.